الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, murah-murahan, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan karayawan waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, magdihil siya kat utaniyo taufiq waktu ini. Tarta daisab si mga sila amoy in imaalup kat utaniyo ha Facebook, demikian ha YouTube, demikian salam doa kanyang katan mga katawte manguran na akam Islam. Jari, hambuk deng ha mga binin kato tanyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana wala na siya ri halawman na to. In kiyabin niya ni kato mahal ka deng sinbulawan iban pilak, karena amo inin maka lapas kato dahil ha uno-uno na amin kasaan iban kalaungan sing kita halauman sing gumiini labi luba na to in kita niyo piapan jari sinallahu ta'ala supaya makapagtag-ipon harap kaniya na in katan binihin kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabatok nito pa kasabunnalan sarta inyan katan mahinang sabab paamin hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Hawak tu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala yung pangadyan lang ta hikatukbal sin kami hawak tu ini. Ang buong hadis riwayat dahin kan Ibnu Abbas pagtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin li iblis alaihi la'nah kam ahibba'uka min ummati qala 10 nafarin أولهم الإمام الجائر والمتكبر والغني الذي لا يبالي من أين يكتسب المال وفي ماذا ينفق والعالم الذي صدق الأمير على جوره والتاجر الخائن المتكسر المهتكر الزاني وآكل الربا والبخيل الذي لا يبالي من أين يجمع المال وشارب الخمر مدمن عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكم أعداؤك من أمتي قال 20 نفرا أولهم أنت يا محمد فإني أبغضك والعالم العامل بالعلم والحامل القرآن إذا عمل فيما فيه والمؤذن لله في 5 صلوات ومحب الفقراء والمساكين واليتامى وذو قلب رحيم والمتواضع للحق وشاب نشأ في طاعة الله تعالى وآكل الحلال
والشابان المتحابان في الله والحريص على الصلاة في الجماعة والذي يصلي بالليل والناس نيام والذي يمسك نفسه عن الحرام والذي ينصه وفي رواية يدعو للإخوان وليس في قلبه شيء والذي يكون أبدا على وضوء وسخي وحسن الخلق والمصدق ربه بما ضمن الله له والمحسن إلى مستورات الأرامل والمستعد للموت. Amatin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dahil hapang tungod niya anak sin Abbas ibni Abdul Muttalib menjadi baita sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu law niya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam hamukadlaw amuin nagbak in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Iblis la'natullah alaih li'anat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya pila in biya mga kalasahan mo rin nga mga umat ko inali sin Iblis hampu law niya intaud niya ashru nafarin awaluhum al-imamul jair impanag na ang kalasahan sin Iblis amuna in imam wayroon kaadilan niya imam way kaadilan ayaw pakalamta in siya magbutang sing kaadilan misan paginawabaran niya wayroon na kaadilan niya sabab aun haksin ginhawabaran tapabaranta nabangoy na kaadilan taparuka ing manusia labi luwa na tudway kaadilan tapakinawabaranta amo yan mga palanggungan hakam Islam inhi karuan niya iban hikatu law niya amo na mga sila takabul iwan si mga dayahan amuyin di sila magpikil sin pag-usahan nila bangdayin diin si mo dinalta iwan paharapon nila pakain hibugit hati niya di maghali sin pagkala halal iban haram misan paharam in kaunan in maksud hadja bangman tumaw din alta in mga ini kalasahan sin Iblis di halaw man sin gumi ini si Buddha in mga sila takabul iwan sin mga dayahan amin biya sin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ya'ti ala nasi jamanun la yubalil mar'u min ayna iktasab wa ila ayna anfaq dumatong lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga patahunan di na intao magpikil sin parkala pag usaha nila sin alta amoy in sumud kanila iwan sin numaog dain kanila na amoy ni mga kalasahan sin Iblis in sumuno launta hikaupat niya al-alimu alladhi yusaddaqu al-amira ala jurihi amo na in mga tao ang pangingat na pag-agama sa sumagawa amuin iuurol nila biyubun na lingkab tangan si mga nakura nila
doon ha pakaradyaan amuyin, pakaradyaan kabayaan nila, hinangon halon sin pamarinta nila. Amoy ning pagyanon sin Sheikh Uthaymin yarhamullah, laong niya amo na ang mga ulama ad-dawla. Pagyanon ulama ad-dawla, pagyanon niya amoyin iyaon miumurol si musuksok ha pikpik si mga nagdanakura, mga ulama bihadto in luparagbos niya. In sumuno doon haon lang niya at tajirul khain, amo na yung mga mag-uusaha katang sinununo na usaha biya mga magtitinda-tinda yaon sa sumakawa hayanat inyadto kalasahan sin iblis. Damikyan wazani, amuin mga sila magjijina. Ini ramikyan kalasahan sin iblis. Sumuno doon akilur riba, amuin magkakaon sin ganda riba, amunainin daing mga sabugat-bugat dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagkaon sin ganda riba sampai hadlaw kana-kana long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sukatun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila ini bang sila umatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya dumatong hadlaw kiamat, imyanin Allah ta'ala ha mga sila maggaganda riba, khud silahat biya kato kawa kau sin pakukus mo bang kau mabaya umatu ka ako hawak to ini. Amo yan. In sumuno dahin doon wal bakhilu alladhi la yubali min ayna yajma'ul mal, amo na yung mga sila ikutan, di sila magpikil bang hauno nila kiyawain alta nila dahil di halaw man sin gumiini. In kahinapos ang nihikampo syaribul khamr mudminun alayha, amo na yung mag-iinom sin iinumon makahihilo biana sin alak, inda jenis na ingan niya uno-uno na kataan sin makahilo, ini kataan hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala na amin mga sila mag-inom sin alak, amo yadto yung mga kalasahan sin iblis. Mahuli lang niya nagkabtangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam harap kan iblis, pakam a'da'u ka min ummati, napilay sablaw niya yung mga ini kuntara mo at karukalan mo dahil nga mga umat ko. Kal isruna naparan, kauhaan lang niya in taud niya. Awaluhum anta ya Muhammad, in panagnaan nila ikaw lang niya in karukalan ko. Pa inni ubghiduka, sabab marugal to da kolong niya kay mo. Yan hambok yan deng hakarukalan sin iblis in panagnaan amo na pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab wayroon mahinang niya Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makasuok, wayroon lang ta ini gaos niya roon hayan karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam daaksin Tuhan na to Rabbul Alamin magdasin kabayaan niya hipasampay paipon niya na damikyan inipon niya amuyin kimakawa sing katantan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta piagaamalan nila hakabuhi nila amin wayroon halgaan nila rugaing hakabuhi nila buat malainkan amunain ilmu daing Allah subhanahu wa ta'ala inyan karugalan sin iblis
iwan na sin anak kapo niya. Ikaruan niya, long niya, wal alimul amil bil ilm. In karugalan ko atawa kun tarakulong sin iblis, amo na mga sila nagmaingat sin ini ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin, ilmu pag-aagama, sarta piagaang gautaan nila in ilmu amo indiara nila. Ini katunia, wahamilul Quran ida amila bima fi. Damikian in nagdara sing Quran. Pag anon doon ini, amo na in mga tao naghapal sin Quran, yaon halon sin daghal nila in Quran mahamulya, sarta piaga amal nila bang unuin daakan sin Quran kanila, karena in Quran kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan damikian karugalan sin iblis. In sumuno, hikaupat niya, wal muadzinu lillahi fi khamsi salawatin. In hika sumuno long tao mo na yung mga sila muadzin, long singkitari amo na in Bilal. Ati si muadzin ini amuin manghihimati kato tanyo aparkala pagdatong sin waktu sambahayang na sila tuin magpatutumtum manusia magtawag doon hayan nain sila ini karugalan hi iblis, karena tiap-tiap mag-azan sila at awalong sing kita magbang naroon haon lumapog dumakan ni iblis mig dahing ha lokal kaya butangan niya sa tiap-tiap maubos siya magbang magbing dahil iblis maun palawsin masjid yaw manasaw lawi luba na tuod bang kita halaw man na sin sambahayang di kau tuod yan butasan sin iblis, karena amo na inin sambahayang kabayan niya tuod malarak haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena amo na yung puunan sin katan amal. Na damikian yung mga sifat si muadzin amuin panagnaan law takilahon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat, amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imma muadzin ini amin magbabang lang taha masjid 5 waktu in sila ini pahawaon law niya sin Allah ta'ala in liog nila hati niya amin makalari in taas sila ring hakatan manusia nagtutumbayog hawak tuyaon supaya in sila kakilahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena sin kalaguan sin amuin hinang nila, karena in sila tumawag paamuin partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga katawte manghuran hakama Islam sambil biyay talim palalam sin Quran mahamulya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. In sareyo-reyo kabtangan kakuyakan sin Allah ta'ala pagdunguhon amo na in mga kabtangan sin mga muadzin, iban na sin mga kataan mananawag tawag harap paakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya biya sa pantun sin mga kita niyo bihayaon ini lamod kita roon hayan mga katawten manghuran hakama Islam. Sumuno dahil ha mga karugalan iblis wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Ano na yung mga manusia malasa sila mga tao miskin, mga tao fakir, mga tao langta atawa mga anak ilo. In mga sila yan karugalan sin iblis la'natullah alay. Na in mga ini dahil ha mga salago-lago amal im magparuli ha mga sila lang tafakir, mga sila miskin, labi luba na to im mga anak yatim, amoy in tiyag yatim sabab sin nawapatin ama nila, in sila halawang pasim pakandangan nina nila. Na sabab yan, wayron na lumago sa kanila, magpayakon kanila karena wayron na ama nila.
Hasabi tiyag sila yatim. Na amo yan sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam dihil kato tanyo pagpaiwog haamuyin sa rayaw-rayaw hinangon sing kita long niya amuyin hasupaya maig in biya mga ini jiraka sin pangatayanta amin daran kita para ini sanaon long tasin buhok sin anak yatim. Yadto sa lago-lago nakarayawan nabiya din nawang ka magparuli pa. Magdihil kau kanila sing kakukunahan nila. Inyan long tabal lawi-lawihan na intutong basan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, dho kalbin rahim, amuna im mga sila, long tain pangatayan nila, biya madto amuyin, makaanin, ini pangatayan nila ha mga manusia pagkahinila. Bukon siya amuyin, di katiw-tiwan lang tamad to magdugal. Hati niya, in siya, maingat magsumad dya, iwan si pagkahinia manusia, sarta in siya, mahanunot magkabtangan, iwan marayaw magkabtangan, biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarasin sipat, biya sin sipat sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma kana fahishan wala mutafahisha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam way siya nagdarasin sipat ini amin sipat lang ta sasagdahon si manusia kana in siya way ruundong kanya in sipat lang ta magkabtangan mangi iwan sin amuin lakutawi at mangi marayaw sadyain biya mga ini lakutawi at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin kabtangan niya sa rayaw-rayaw. Dahil nga mga simaksi sin kakahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kasahabatan niya, amin na may puan tahon siya halawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way siya nasagda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinhinangon niya, iwan way siya kaya pag-amahan, uno-uno parkala in Rasul sallallahu alaihi wasallam mahanunot magkabtangan. Amo yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihag turay sabi mapatut na to singuran upihan hasupaya kita niyo makasud dahil nga mga tumpukan sin amoy in karokalan sin iblis misan pa siya dumukal wayron mahinang niyang sulag uno-uno di siya makamudarat ha mga sila nasabuti ni katan. In sumuno lang ta damikyan al-mutawadi'u lil haqqi. Amo na yung mga sila mapatibabaon hata sa bunnalan. Uno-uno parkala. Hamuin pagsumad dya sin manusia halaw man sing gumini kakitaan yung mga sila ini yari sadya harapit pababa. Amuin di sila lang ta magpananam hamano siya in sila nakatingkareng ha kamatauran. Bihan yan sabab inyad to may magpakita sinin siya nakatingkareng kamatauran amo na ito yung mga takabul manusia amo na ito yung mga inikalasahan sin iblis. Hati niya amo ito inilawan sin amin takabul in amin tawadu lil haq. Damikian sumuno syabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala. Amin lumbok bahulang ta simulig siya halawang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tutog siya hakatan hihinangun. Wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia. Damikian sumuno dunhan akilul halal. Amo na yung mga manusia di magkaon bang bukon siya hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin majaga sila singkatan kakaunon nila. Misan pa yung kaonan halal, aon doonhan kakaon halal siya sa sumagawa suway pa siya mahalal. Biya na sin, amin hayop susumbayon katan, inyan katan, inasalan nila halal, sa sumagawa di siya mahalal bang mo siya rin sumbayon hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bihan yan mga katawtay mangurana kami Islam. Damikianin sumuno karuwalan sin Iblis. Wasyabanil mutahabbani fillah. Amin dua magbagay-bagay lumbuk bago intiag bagayan nila runhan harap pa amuin hinang kakuykuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya pagtaat patuhan Rabbul Alamin amuin laong niya sambil pasilungon sila daing ha ini hadlaw akhirat doon hasaum sin aras sin Allahu subhanahu wa ta'ala amin hisiu-siuin makasilong doon di na sila runhan long ta makananam sin ini adab doon hawaktu yan amo ini damikianin sumuno al-harisu ala as-salati fil jama'ah amuna im mga sila pagtawa kong simbang sa tayo nilang ta amuin mga sila sa nitya ini hati niya naghahangad lang niya sin waktu makauna pa sila daing ha magtatawag ha masjid sin waktu pagsambahayang yaon na sila halawon sin masjid mataod na hinang nila ibadat halawon sin masjid amoy hindi sila mabaya matarasaw sabab inyaon katantan biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw waktu amo na yung panagnaan waktu kaumaon pa amin ini bang dumatong na intiap-tiap waktu lang tapag sambahayang labi-labi na hadlaw Jumaat inyan subay kita mataw kasi biya si mga kakahinang si mga sila matibot mag-ibadat na kaunayat to mga kamaasan sin kita lisag siyam pa uwas na sila naglano simbaran nila uwas na namaygo liulupi nila na marayaw imbaloy-baloy nila amuyin pagsusujuran nila ampa sila manaw pa masjid sila na in makaunarong matong magto wala paroon lang tain magbawang atawa muadzin yato na sila ando kaylo halom si masjid ada kala nagbawas sa Quran, nagdurua, nagdijikir, inyaon katantan piyang Hindu simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian daysab, karugalan sin Iblis, la'natullah alaihi, alladhi yusalli bil-layli wan nasu niyam. Amuna im mga sila mataw kasi, magbati sindum, sumambahayang sindum, bang imano siya kamatauran natutog na katan. Amo ini in mga karuwalan sin Iblis. Ampay sa bahayang dum, wala kita rihilan waktu, amuin beta kato, sabab beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul layli matna matna. In sambahayang dum, duarong karakat, ubos-ubos duang karakat, sumalam kau. Ubos timindog na kawisap. Diin kakausan mo hitindog, ay nakaw magsulat bang pilaing napatindog mo. Biha. Iwan ayaw nakaw tuan manuysuy bang pilaing kiatindog mo sa bahayang, sabab bang mo pianuysuy pando kaylo, miuklas dahin kay mimpahala, sabab inya to pagtawag mo lang niya as-sum'ah. Piyag parungog-dungog mo, sin imapatot parungon mo sin ibadat mo sin kabtangan mo katan labi-labi na Allahu Ta'ala rain iwan mo hawakto yaon pagawos pianoy mo sin adlaw na inyad tukatan na lukpas pasal sin piarungog mo pa intaway panghati kanabeta dunhaon sumambahayang siya sindom pangimano siya natutug na namo yadto naramikyan dunhan alladhi yumsiku nafsahu anil haram. Amo na im mga sila launta nagahalli daing hakatantan sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila sumuok biha, di sila himinang, di sila rumaak, di katanta karena di sila mabaya makalamud doon na amin kabistahan mahinang amal
Sabab may tayad to sila bihat to. In sila bibista nila ingkatan tatangkisan piya tangkisan sin Allah subhanahu wa ta'ala bistahon kato tanyo ibadat mang matutiyang kisan. Sabab ingkatan piyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wang musya hinang mahinang siya ibadat. Ingkatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala wang musya ini tiyang kisan bistahon kayo may ibadat. Bihan yan. Nahati niya karwa mayroon muklas. Inyan sifat si mga sila pagyanon bariman. In mu'min dunhan mayroon lupas sinamal nila. Bihan. Ang kanalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ajaban di amril mu'min. Maka ajaib in mu'min. Ida asabahu darra sabar. Fakana khairan lah. Wa idza asabahu sarra syakar. Fakana khairan lah. In pagyanon mu'min, uno-uno in dumatungkan niya. Uno-uno na kasusahan, magsabar siya. In pagsabar niya, ibadat. Ibadat sa lagu-lagu. In pag ini syukur niya, hawin dia tungan sesin, nikmat. Inyan katantan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihad to mga katawtay manguran haagam Islam. Sumuno alladhi yansahu wa fi riwayatin yad'u lil ikhwan wa laysa fi qalbihi shay'. Amuna mga sila amuin bang makakita hatay manghud nila biya luparagbo sung malaong atau makaharap pakasaan na ando kaylo magbuliraya sila tabang ngunintay manghud nila baitaan laong niya yatay manghud bialo paragbos bukon nakaamoy ninang tayan pasalin yan bialo paragbos ikalugpasin ang malibadat ta bang bahalong niya bihainin hinangunta nabihan yan hati niya in sila wayroon halom sin pangatayan nila rugaing biya mga aun sayan pagamahanin tao. Ulakan biya. Uus pakuaan pasingkap tangan bukon marayaw. Ang biya sa panton niya on nagdurukal. Di. Subay kita hanunot. Bang kita magpasampay sinara ma Islam. Subay kita bukon nagdurukal ando kaylo. Biya sin mga bihaon. Long ta. Karungukan nin suara na mo. Biya mga malungsit madto. Wayron dukal halong pangatayan na mo mga katawtay mga oran. Saan naman natin biya mga tabiat na mo, makusugin suara, inyan kataan, lasa na mo, magtay manghudha ka ma Islam. Amo yan, insubay, bato konsintiyap-tiyap ang bukday katutanim. Damik yan, sumuno lang niya. Walladhi yakunu abadan ala wudu. Amo na yung mga sila, di magkabatal in wudu nila. May tadi magkabatal. Sabab in sila tiap-tiap mabatal in wudu nila sa roon doon mag-ail sila magbalik. Di sila mabaya sa kaino nila bati, sa kaino yaon yung panganal kanila, amin in sila yaon halaw wudu sadya. Hasabab yan turi misan makasagid kanila in iblis, di sumuok kanila in iblis, mabukahi iblis sin amuin tao malano sutsi. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inna Allah ta'ala sutsi malano di day sabtumay mahayipon niya subay ray sutsi iban malano. Hasabab yan kimaka sila yaon yung mga manusia biya ini amuin mabaya sila hakatan sin ini waktu nila in sila halawm panayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya halawm rida in sila dahil mga kalasahan, kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga ipon, kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalik-balikan na muna dyan pagpatumtum, tawagon sin Allah ta'ala Jibril alayhi salatu wassalam. Pagdatong niya maun, si Jibril, laon sin Allah ta'ala, ya Jibril, kialasahan ko in ipon ko yaon. Hibahita na sin Allah ta'ala, bang isiyo. Na, laong sin Allah Ta'ala, lasaha siya.
Nalong si Jibril alayhi salatu wasalam, magtuy ko ra siya lasahon. Napagubos lang niya, pagkakulong niya lasahon na, daakon na ako sin Allah Ta'ala pa, inisakaton patasin langit, pabayta aning katan, malaikat hataas sin langit, sin in ako piyatawag sin Allah Ta'ala, biyaitaan ako sin aon kialasahan niya rin nga ipon niya, pagubos diya akakoy papalasa, na in ako rumaka ko kaniyo katantan, lasahan niyo siya isab. Hasabab yan, ingkatan, kabaitaan sin Jibril deng ha mga malaikat, lumasaha, ipon niya yung kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumasa ingkatan ipon. Biya din yung paglasa sin malaikat. In paglasa sin malaikat, haipon sin Allah ta'ala, mangayo sila kaampunan pa Allah Ta'ala, bukon harap kanila. Pangayuan nila kaampunan in liyasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ring haipon niya, bang manin siya yaon amuin lapas dahing hakatan kasaan halaw man sing gumini sampay abutan sing kamatay niya nagdarasin amal balkala-kalaan dahil di halaw man sing gumiini mga katawtay manghuran haakama Islam. Damit yan dahil ha mga karugalan sin Iblis sakhiyun pagyanon doon amo na yung mga tao mamurah amuin isiu-siuin kakitaan niya hapangatod niya humajak in siya yaon tawang misan di tumayak sinliman niya inyaon duhadan niya bangaon karungukan niya suy-suy nakalabay hadya siya lang nahikuan niya tuya mga nagkagunahan bini nasusatuod lando magusos siya rin na siya magkasubukan doon niya na magtuy-tuyrahan ni kakukunahan. Bihanin piyaghinang si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa na to din Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di siya kaunahan maghinang marayaw mga katawtay mangura na kami Islam. Sambil habok waktu laung si Umar ibn al-Khattab. Biadinin karaog ko kan Abu Bakar As-Siddiq maghinang marayaw. Naman jari hambok waktu kira mo kan si Umar ibn al-Khattab, aon na suy-suy lang niya, lando tod na susay hambok tao yadto. Bihan yan. Magkakunan tod siya to tabang. Pagdungog si Umar ibn al-Khattab, magtuy-tuy siya nagbalik pabay niya, kimasin, uno-uno na hikatabang niya, lang niya doon hawaktoy ni kaunahan ko na Abu Bakar As-Siddiq. Nagusos na siya, madto kay lupa amin lugal biyay tayad to, pagkadto niya, yadto na Abu Bakar As-Siddiq kaylo nakauna pa kaniya, nagaadjal na sin pagkaon sin mga bata-bata yaon na muin, ini yaon nag-aalupin, maas niya kulang kabusbihan, wayron ikapakaon. Nakita ko yan mga katawtay mangura na kami Islam. Damik yan doon ha. Sumuno lang niya husnul khuluq. Amo na in sarew-rew pangaddatan. Sarew-rew pangaddatan, amo na inin sa laggo-laggo, ibadat, amuin, wala tamisan, inu-inu, sin in kalagguan niya, amo na in sarew-rew pangaddatan. Hangan sin pagsumad jasin, kita iban sin mano siya pagkahita, ipakita tahakataan in dayaw ta. Labi luwa na to na tayo manghunta. Amoy in Muslim pagkahi. Bihan. Sabab in kita pianglangan doon ha antara ta in tu parkala di manjari maasag doon ha. Kita magtaw tayo mangmuda ka Islam. Pag-asag doon di manjari maaw. Pag ini tipo kaldeng ha, alta bihan iban sing kamaruan. Tu perkala. Nawang tayo ayaran sa rayaw-rayaw na ini pangaddatan. Piang Hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sambil wiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. In ako law niya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsampurna sin sa rayaw-rayaw pangaddatan. Hati niya in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaon katan makawamu halaw mansin ini kauhaan tagtung katahon panghindo sinallahu ta'ala dain haamuin Quran maha mulia in tanda niya in mga kasahabatan pasal simpat apas-apas nila kumawasin pengajian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun aja pengajian ibaita kanila simut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malingkan kignut kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipag masusan nila bang nila kaingatan asawabian si makat mantupa asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga kaibanan sahabat mantukan Aisyah radhiyallahu taala anha law niya ya Aisyah biya diin ba yung pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi sin Aisyah khuluquhu al-Quran in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Quran mahita ito biada kita simbihitaan dan haalip lam mim sampai pabinnas inyaon katan pangadatan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala pangadatan mahita sabab dua raing kaptangan doon halaw miyan kata. Dahing hapanagnaan, dahing halip lam sambil pabinnas, dua kaptangan na sa. Lang si Imam Mutawalli Syarawi, if'al wala taf'al. In halaw sing Quran yan katantan, dahing hapanagnaan, surah sampai pakahinapusan surah, in halaw niya, hinangayaon, ay mo paghinangay niyaon. Hinangay di akan sinallahu ta'ala, ayaw mo paghinangay piyang langan niya. Amo yan in katan halom sing Quran. If'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Na amo yan mga katawtay mangurang na kama Islam. So mono, as-sidqu rabbahu bima damina lahu. Damina Allahu lah. Amin bunalon mo in katan biyaita amin yaon diaram halaw man sin pagbogbog mo sinara man sin Allah subhanahu wa ta'ala suway mo bunalon katan in Rasul sallallahu alaihi wasallam way kaya ganap niya pag-agama way kaya ganap niya aturan na pag-agama way in katan daing hatuhan Rabbul Alamin sabab biyeta sin Tuhan Rabbul Alamin siyaksian niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang hilagtik indila niya gumawa in suara niya in gumawa yan daing ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala but in siya daak sin Tuhan Rabbul Alamin di siya maggaganap di siya magdaragdag bang unoy biyeta sin Allah ta'ala daakan kaniya majad ni pasampay niya sabab in siya daak bihadto in pagdaakon bukong ka magpalabi-labi di mo manjari ragdagan impiang daakan kay mo di mo manjari ganapan impiang daakan kay mo amo yan mga katawtay manguran haagama Islam na amo yan to in sumunong hika ini hangko tagsiyang al-muhsinu ila mustawrat al-aramil amin maghinangkaw karayawan ha mga ando kakukunahan sin mga balo-balo sin mga sila labi-labi na wayroon na roon umusaha kanila na ini in sila mag-agaw-agaw yan magtabang-tabang yung mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinasabot takan Abu Bakar as-Siddiq Umar ibn al-Khattab iban na si mga kamatauran kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam balabi-labihan in sila yan di sila lang takaunahan maghinang marayaw in kahinapusan niya al-musta'iddu lil maut amin tahama hakatan waktu sin kamatay hati niri hikasusain kamatay iban di na to hikasusa maita matay kita kataan wayron mahinang kullu nafsin dha'iqatul maut ingkatan dihilan sin Allah ta'ala kabuhi matay sadya wayroon makawin di halam singgumi ini malanyap ingkatan sampai singgumi ini malanyap iban na siluun niya
Na, amo yan mga kataw tayo mga ulan. Nasa obyek to, subay hadya kita tarama, sin kamatay, kung waktu, hati niya subay kita, tutos sa katan pakaradyaan tayong katan hinangunta, patudyon taruna, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya wayron pagsusunanta, dahil hindi halaw man sing gumini, labilwa na to, hadlaw ka na, na may abot na yung waktu na to, in patugtuon na to na hadyang pangadyan na to waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.